Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya India chon COVID-19 vaccine pek konga hlotlin ro pui tak changin dos vai bel cheza a petling ta a hedin hun thlang thei tura thok tu doctor nurse le ma tonga thok tu te ba ka mi pui vaccine la zong te All India Radio chon zani chi baya buk chewa heti rol hian nga thatu te hrileng ala re lo wangin film khurchun chom zel turin kan ngen chewa vaccine dos kima la lo te po lakim thuai ula medang po la ve tura som turin kan ngen chewani sako hun pui lo thleng tura hian mai tom na vo midang nai lo kut le mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hnoi hredu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po theireng ani e tuna chuan Chanchinthar long a thak chun zomang u ramchunga COVID-19 vaccine dose vai bel chaza peklin anita Health Minister Dr. Aizawl thanglena chuan heni hi ni chin chhe tlak takani atia state chunga vaccine la theizong te hridana la turin asom ramchung hun sang police and duty line nu na chan te shering na ni police commemoration day voin khan ramchung hun dang rolin Mizoram district sang man ani Union Cabinet chon sarkar le puin hnuai thok te tan DNS allowance DA chu za pathumati san RMT ramchunga COVID-19 vaccine dose viable chaza peklin anita a rampum huap COVID-19 vaccine pek be thak meka darkar somni pelikal chungin dose no somni pariat chuang pek ani a heti hian rampuma dose viable chaza peklin anita ani President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi Union Health Minister Mansukh Mandaviya le Minister Dangten voina Indian vaccine dose viable chaza apetling ta chu anlom thuan soya Prime Minister Narendra Modi chon Indian COVID-19 vaccine dose viable chaza apetling ta cholom omati thu soin hetiang din hun thleng thei tura thoktu doctor nurse le thokdang zong te a chuan thu soya India chon khovel chanchena thil chin chi atlak tak aziak ta ni ati Mizoram a chuan tundin hmuna vaccine dose nuai som pakhat singriat sangku chuang pek chu ani a Health Minister Dr. Aizawl thanglena chuan heni hi ni chin chi atlak tak ani ati January som paru tanga vaccine kan pek chanchu India ram puma tuna hian vai bel seza dos pek ni aloni taring maya Mizoram point ni som paru January thla tang khan COVID-19 vaccine hi petan ve in voini thlen hian noi som le pakhat singre sangkwa za songruk le pathum dos kan lo pe verin tamai ni India ram marsak stage jinga ati trapol ta aber chu kan chia lawa kan ni tani Dr. Aizawl thanglena chuan COVID-19 vaccine chumi zong in anlak theina turin ruam man siam ani atia ale theichin chuan la vek tura somin vaccine lak hmuna kal thel tan po ruam man siamin pekim vek tumani ati vaccine lak chuan nana laka ami ahum mai ni lovin a ve point anlak nat lutuk lo phange nia a hriat thu a soi COVID-19 shleng donan vaccine lak hi apoi mai emani ti kan hriat ka duwa Mizoram kan mu theya po hian COVID-19 vaccine lak hian natna laka min hum him mai ni lovin a kan lo ve palani poin natna khir serious zo ka kanom lo nan hian min veng hle ni thi ka ta nam do ni chuwangin Mizoram mi pui song COVID-19 vaccine la turin kan som nom le ngoi du chewa ke ma ni in kan la to ni poin kan chung te kan thian te vaccine la ve lo te la vek turin iso mi la thai to pin chan ila tlang ong ti in ngen na kan siam non le ni State Executive Committee thu chuak angin lockdown awanga ezona bahla puan thui ta chom dol nan Mizoram Commerce and Industries Department malak na in Mizoram hun sang puan thui ten PPE suit singli sanga zere somnga an thui chuak to Commerce and Industry Department Director P Florence Zotluang Pui Soidanin Aizawl veng sanga puan thui ten kumin joni somni pani atanga ni min thlenga PPE suit mun sanga COVID care center manatan singli sanga zare somnga an thui to a heng puan thui te hi veng sanga LLTF samret pathum tanen tangkopa thangchokin mi zaruk pariat puan thui than chu anni P Florence Zotluang Pui chuan PPE suit thuina na sum hu zong chu cheng noi zani somthum pathum singa sangku ani atia sut khatman chu cheng zaruk ni in sut khathui namana puan thui tu te chuan cheng za somnga zelan hloa mi pakhatin sut somnga thuya a hlo za chu cheng sang sari zanga ani Commerce and Industries Department Director chuan PPE sut thui zo te chu Health Department hena hlan hma in ti thiang him zelani atia sut chu an thui tir lama
kar khata sut sang khat health department ne na an thelu thin thu soin covid trileng Aizawl dewa wang le covid care center te hon bilan ia wangin kar khat chungin pp sut sang ni vel thelu ani to ti asoi bok nar le ka hupna face shield sang seri zanga an siam ti soi bokin cheng zamanin an siama pp sut an thui chu Mizo pian zem mil taka thui ani atia a hatu te point nuam an ti soin tun thlangin choi selna omlo ni an hriat thu soi ram chung hun sang police an duty lai nu na chan te hre reng na ni police commemoration day voin khan ram chung hun dangrul Mizoram district sang manani a Aizawl chuan tukin khan 1st battalion MAP headquarters am venga chief minister puzoram thanga DGP le police officer ten duty lai mel makotura thi te hre reng na anda ani chief minister hova police commemoration day puala hun mana hian DGP PSBK sing chuan nikum September ni khatle kumin August ni samthum pakhat chunga duty laya nunna chan police state in an nei zat achhiar chuaka avain mi zathum samsari pasari anni a kumin chung hian Mizoram police zinga duty laya mel makota thi anam lova duty laya covid-19 awanga thi mi poruk omin chung mi te hming chu chiar chuatel ani voin khan ZPM chuan an party office Aizawl press conference kovin tuirel biala by election nei tur chungchang an thlir dan an soya ZPM party working president puke sabdang chuan tuirel bial mi pui tamzokin vote na tur thuthluk na an chem fel to ati a sumle thel hlawa in zuar mitlem te ombok ma se kongro su tham ero ani to lowati a tun hnaya MPF thu chua party sang te campaign dan TikTok lowanti line an party chon MPF atanga khakna engma tongkam anadong lowati a kaushan hi ZPM unit ani ti po an mani party tanga sei chu ongai lowati puke sabdang chuan tuirel by election tura chuan party tin candidate te an hoi hom ti soya tu polma ngai thak som zonga in bei lovin anom ti soin kalphung thar anu aw pui thin chu an khing pui te point an zom sot hle ni a hriat hu soi Mara Students Organization chuan Mara Autonomous District Council in Sarkar na alak dana anung oilova voin khan si ha MADC staff office kaltur te andang MSO soidanin MADC Sarkar na chelmek tu ten tun hnaya Sarkar han lak chu advertisement omlovin andu sak zong an la a an lak zong te chu ban evek phutin voina tengin MADC staff office kaltur andang ani MSO headquarters general secretary puzep tha chuan tun MADC Sarkarin na an lak tharte RTI manga an hriat chin chu mi som pakwan ni in advertisement omlova lak vek an ni a marami pui huap zawlowani a MADC mi pui ta ani anga marami pui huapa nalak ani theinan an nalak to te chu bana athar advertisement ti chuaka lale turin an phut ani ati voin ta thleng khan MADC ho tu tele MSO headquarters shwai tu te hi inram na mu mal tak an nei lova MSO te hian an hlotlin ma chu MADC office dan chun zom an tum thuan soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdunin Azadi ka Amrit Mahotsav khui sabot se chutun kar inrinizan Chanchinthar pon huna neileni dona Indiaram zalen na lam hoi zona siam thinani a he zona hi ron chang thu turin Chanchinthar ngai thlu tu kan ngen chewa in chhana te chu WhatsApp emo SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk 8258812366 emo email ID airdigest21@gmail.com te thelu thei ani he quiz competition ron chang tu zinga achang dikma saber loman ne certificate siam sak ani anga loman na tuya tuk pathian ni zan Chanchinthara puan ani ang ni khat o lai autonomous district council se sonchu LADC chairman puvel moka kai hruin voin khan ne ni a LADC deputy chairman khan ani LADC deputy chairman khan tura hian nimin khan Cheral Bill to MDC Pusilian Zola chuan nomination of file nomination hi sangaw South Bill to MDC Pujebi Van Hoen athopa voina deputy chairman khanna hian nomination file dang anam no wangin Cheral Bill to MDC Pusilian Zola chu omlovin LADC chairman atan khan ani sesona hian LADC CM Puvizir sanga chuan tuna LADC Sarkar kalai chu ngettaka akal tur thuwa soya tlong taka deputy chairman khanna ane thechu lomomati thuwa soi ani Union Cabinet chon Sarkar lai puin hnuai thokte tan DNS allowance DA chu za pathumati sanaremti hemi chungsang hi Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chuan Chanchinbumi te hma soin Central Sarkar hnuai thokte tan an DA chu za somhni pariat atangin za somthum pakhatati sanani atia kumin July ni khatatangin hei chiatranani angati
Central Sarkar hnuai thok mi noi somli pasri sing khat sang li le pensioner noi somruk pariat singrung le sang ni ten hei hi an chordon ani atibok Chanchinthar chherti topna na tlang pui ramchunga COVID-19 vaccine dose vai bel cheza pek ken ani ta Health Minister Dr. Arlo Thanglin chuan he ni hi ni chin chhe tlak takani atia state chunga vaccine la thei zong zong te hridan na la vek turin a som ramchung hun sang sanga police and duty line na chan te hria deng na ni police commemoration day voin khan ramchung hun dang rolin Mizoram district sang sanga man ani union cabinet chuan sarkar la puin hnuai thok te tan DNS allowance DA chu za pathuma ti sanarem ti chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani